Manje ubheke ukhamba nginombolo 100 ke iMasinga Road impi yamatekisi ngifuna ukuzwa kabanzi ngale ngoma. Mfuthu le ngoma le ngiyakutshela kumanje emarenke ngoba sishiye sifakile nje izitoli izolo lithi eGoli laba khona kudlala le ngoma insizwa mawusitshela idlala le ngoma. Le ngoma le ngoma inomlayezo iphinde futhi masisendlini emvalelweni ezintweni zamacece le ngoma ibhizi kakhulu iyagidwa kanga ube ngoba ngingalinganisa nje mhlambe obaba ngicula ngabo la nobhuti abantu asebeyalimalile izimpi zamatekisi ezenzeka ngokwehlukana emzileni ehlukene njengoba kade sibona koSoweto kunje esingakuthandi kakhulu oba le business yabantu abamnyama siyafisa ukuthi besebenze ukuhloniphana kungabikho ukuchayiza kwekhali phezulu indize lemoyeni siyafisa behloniphana kakhulu oba iningi imphefumulo sisilimalele.
yamatekisi